Manung Impact News ne NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events da mayambu taram okchari handak chahi gi academic session da mingchanab gidam ta Manipur University da yam chawba apan ba haiba tare reservation ga mari lerana irang tholokpad gi hojik phawba admission asi tawba yadran leramba adu hau khipa tarik kun mari dagi horaga anauba VC in charge lakpadagi masi admission tawba yarani tawba horo haiba gi wafum lakpadagi tarik kunmapan phawba masi admission tawraga kunthra mathoi onwards si class horgane haiba gi lauthokhaba matungda anauba edition amoina ngasi maksi Banaras Hindu University ki Economics Department ki HOD Obiramba Adya Prasad Professor Adya Prasad Pandena koi Manipur ki VC oina in charge nata ba VC proper VC oina Vice Chancellor oina chahi mangagi ngasi si join tokre matung da ngasi numidang waram koi head of department sing din sing unaraga mifam su pangthokre mifam du yamna positive oiba note mifam pangthokye tu mifam asida positive oiba mongda mifam pangthokye ba targa su reservation ki matang da wafam amata phongdolong kheba leite maru oina university si anauba level amada afaba status amada pukhalkani haibagi thajaba phongdo mi aduga fund gi UGC ki site ki fund gi award pasungle lelo habi wafam phongdo khiba laikre ngasi gi mifam atu da loina department sing amadi oja sing asida akogi project publication amadi seminar na chingma mayam tawna ba hona bata encourage tawgani habagi wafam kayama phongdolong khiba sina ngasi gi maru oiba koi din singa head singa unakibudugi wafam oiri adubu hojik leriba admission ki crisis haiba tare masigi matangda kari makhatana kari tawbu yagada ge natraga VC labani na hojik ti loina mak solve orgadra haibagi matang sita khana ne gudam matang si impact news ki studio lengsen lebir basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Center for MYANMARESE Studies ki Director Obiriba aduga Anthropology Department ke Professor Obiriba ko yoja Dr. W. NABAKUMAR ni aha muta ujana NABAKUMAR butaranok cheri welcome to the show appreciate you joining. Also joining us, Manipur Mail ki editor Obiriba ko yoja and SANATOMBA oja santom busu taramok cheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Oto oja ahan bo question say oja NABAKUMAR ta hangjarage oja. Hojik VC anauba amasu labani na. Koi admission ke crisis haiba tare. Ato hau kiba tarik kun mari dagi admission tawba yarani haiduna koi nauna koi VC in charge wena koi oja Amaruna la matung dagi mingchanba hauno ki bai tare hojik admission hauno ki bisu tawre haunare haiba tare aduga marak sida mo ngarang se kogi press ki circle da phangna bachi amada haiba tare online oina kogi HRD ministry ki deputy secretary na kogi academic council na lauriba warep sil yaro habagi wapam hai tare aduga academic council natraga deans ki meeting na law warep si makoi na it's not competent enough to take decision on कोई डिसीजन लो बसे रिजर्वेशन की मतंग दाना तरका चेंज तो बसी मसी अथॉरिटी लेती है वाफम फंदो को ले रहे तो लोना ना हाई रिबा एडमिशन प्रोसेस से खुद तक लेप करता बनी है वाफम का सुलाक को ले रहे तो हाई रिबा GSC कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी दा VC इंचार्ज की मुखुद लेती है कि वाफम सो ले जब तक कोई हाई रिबा पाव से फोंजा की दिया तो वो प्रेस तक करेगा न्यूज़पेपर में आमदनी फोन रख बलेरी मतंग साइज ले VC सो लाभ नहीं ना तो गरांग के चेंज न करेगा माचुम ओरम तार गदी एडमिशन जो हौजल रे एडमिशन तो बसु आगे रो है कि चेंज सो लाभ नहीं ना अति सुमम तार गदी करी ओबी अन खम यूज है हुजिक लेरी सिचुएशन से लेरिबा सिचुएशन सी राज यामना करी हाइनी अखोगी क्राइसिस मोड अमद लेबा हाई तारे यूनिवर्सिटी से लेरिबा क्राइसिस मोड से कुइरे था अहुम मरी सोरे हाई तारे अगस्त की सेशन हौगदबदुना हौजिक अक्टोबर था लोइगदा बाबाव यूनिवर्सिटी से सेशन हौबंगमदना 0 ईयर तारकदरा हाइबगी अकीबसी याम लेरे अदुबो मरकसिदा रेगुलर ओइबा फुल टाइम VC अमा लाबनीना मैटर सी अकोई solve soidana solution ama purakani haibadodi akoi thajaba thamsiko aduga ngasigi naina gadori ba khoina naina si hari ba wafam si da khoina masigi haurak phamje kadai de gino haiba posak ama kak naina badi mathau ta aduna housik si matter si yam seng na haira gadi masi university gi within the university gi academic council natraga atop university gi authority gi makutta leibadagi hendok tana housik ti crisis se kuira abani na public domain da leire aduna public domain da la amina port si public ki opinion su lai public ki opinion si ni ko yam important oi se democracy is that public na kari hari hai su yam important oi dana ko adu lairi ba port si da koina yeng ba ya ba si ihan hana Manipur University si 2005 the Central University ma oire aduna Central University oira abba 2005 the Central University oira ba matungda Bharat Sarkar ki gadget ta
2007 da 2006 ki Central Educational Institution Reservation in Admission Act haina 2006 da act mo ka pass tawre act si gi matung ina Central University da chatna gadaba reservation gi pot si SC gi 15% aduga ST gi 7.5% aduga OBC gi 27% masi Central University khuding da chatna gadaba ne haiba pot am khalai adubu University na masi gi pot si hek actually passed over 2006 the 7 the laga koi satna gidre matam khara state ki reservation policy koi 31% ST aduga 2 point something SC gi aduga lemhori ba koi 17% duna koi OBC gi oina satna na lai adugi matung dagi masi koi governor gi kari gi matam dugi koi gi kari haini chief rector hai tare dai atopa central dagi lakpa gi matung ina kai dorge ba koi satna gare am adu dagi sigi matung sida central reservation policy di matam khara sanaraba matungda government of India na amu 2012 ta akoi gi lairiba hanagi act the Central Educational Institution Reservation Admission Amendment Act 2012 panong kang lai laiba 2012 sida Northeast India da lairiba state sing sida di tribal gi pot population si yam manina state ki norm du central ki norm oina satna gani habigi port amalai masi so hek pass over ko ek se satna gi re adubu matam khara academic council da khanaraba matungda akoi amuk ek se satna re adugi matungda gi amuk handakta akoi gi 2000 akoi gi 16 gi swai da koi UGC dagi CM amuk lai maduda amuk central gi process satna roi da amuk haiba dagi din singna amuk central gi process satna rani na amuk hairure adui matungda gi UGC dagi amuk amended act to satna gadabani haibasina masina saurak ba itihas ne ba adubu yam important oina koina masina khana da na leiri ba pose haujik dole iba arguments ani khangni arguments karino haira kanda amended oiba act 2012 ta ko reservation gi amended tawraba act se masigi act si Manipur da Northeast India gi state Manipur sida masi apply tauba ya bara natraga ya dabara haiba sida ni khenaba modam khlai se koi gi interpretation tauna matam da koi group amana intellectuals group amana haisi masi Manipur da apply taubam thokte Manipur da apply tauba ya de ga haiba gumbi pot ama atop group ama dana masi apply tauga dabani haiba group ama masi ne koi academic council da yam sauna akoi gi divide tawri so opinion da divide tauba ma gi opinion da divide tauba aduga posi leira aba matung stage da koi na samlam na wari se loina ma mayam sigi contents nei na badi ngamaroi ko aduna posi la kan da nei na ra kan da koi academic council da masi sana ga dongni sana roi dongni ai se academic council na repeatedly khana raga divided oi da na koi low ngam da badu majority of the members na di sana bam thokte hai da na lei bagi pot se adum la ya si sum lak masi dagi koi gi regular BC gi matam da posi loisalamba ngamdre adagi di akoi gi ahan ba BC in charge tawre mana so loisan bangam da resign tawre ani su ba BC in charge lae adu da su posi ngam da le ani su ba BC gi in charge gi matam sida akoi na logi ba se academic council na 2006 ta akoi na central educational institutions in the Satnaga akoi 15% SC gi aduga 7.5 akoi na sina ST gi aduga 27% sina OBC gi Satnaga da bani academic council the majority of the members na yada na pot se low re low ba matung sida amuk adugi matung da akoi gi state government ki kari gi lakna ri ba ma gi advice tor pa suggestion tor pa di yam thuna emergency academic council meeting amamuk pham academic council gi meeting sida akoi na academic council gi akoi gi meeting conduct bagi matung ina academic council gi warep si matam pudum ta consensus oiga da mani kari gumba consensus oida da na divided oiraba number 1 da divided oiraba ani suba number 2 da kari gumba lauriba resolution duna lairiba dispute to settle to bo ngamdragadi masigi pose visitor haibadi president of India da thaga da bani aduga president of India na pirak ba decision duna aroi ba decision oiga da bani haiba university gi akoi gi ordinance hai tare academic council gi madu lei basana sigi excel lowre asigi resolution se lowra president da thagre adugi matung da ahum suba BC in charge lai ahum suba BC in charge la kan da academic council gi posi kaudana mana heads and the deans gi khallaga nahan gi tarik ahan bagi academic council tarik ni panai na mone arisi adu da low gi ba central gi reservation policy SC gi 15% ST gi 7.5% se chanarani aduga ming salani tarik kun tharma thoi dagi
khoi masi mingjan ba hau loisalaga session haurane je mana decision am lodana university da process tawra kan do da hauji among ase khoi raj na hairi ba adagi sila ga mingjan ba se thing ba se officially thing abra na taga thing da bra da sida leiri ba pose kari no hai ba sine ba khoi gi maru oi ba hoji university da thoi ba wafam sigi october ki tarik kuni thoi hai tare tarik kuni thoi sida vc in charge na tarik kun mari da gi admission to ba horani hai ba gi wafam adusu october ki tarik ni panda academic council no lo warep to dugi matung ina hai bani adu tarik tarama thoi da tare suba academic council mi fam to nadi president gi order dugi matung na tawni hai bani adu marak sida president gi aya ba na president gi instruction amata lakhi ba leitana karamna tarik nipan gitu amo halaga ambition taholi bano masi yaro hai to na ko sil track ki mahiro singna ngarang asima aduma ihaukan hauri ban habetare protest tori ban aduna port si ani si leiri je hojik si akoi gi reservation gi matang dani ko reservation gi matang se leire adai marak sida amo court ki high court ki port leiri 2015 da single bench na piramba akoi gi judgment amada honorable court ki judgment da hairi si akoi gi hana central na pira iba schedule tribe ki 31% aduga tribe akoi gi caste ki 2.5 aduga lemori ba 17 duna akoi gi OBC gi leiwai si ruling ama khak le sigi ruling sigi mathang da ama koi na appeal ama muk challe appeal se akoi gi october gi tarik mari da akoi gi matam tu gi chief justice na ma gi kaino ma ruling ama pirame ruling si da man hari se ai pathor ke ko in such situation the university would be free to take decision in the matter relating to reservation so that the university may go ahead with the admission of students in postgraduate courses haiba adugi mathangda it is made clear that the court is not going into the merit of the case whatsoever as the matter relating to reservation has already been decided by one of the benches of the court and that is subject to appeal thus the application stands disposed of haisna quite latest oiba court ki kaino ne ada sida haise interpretation se kana gumba khoi gi waza khoi academic council member karna ahan bagi paragraph sida mak paraga academic council the freedom pire academic council the freedom pire ne reservation gi pose academic council na loriba warep to chanagadabani haibagi motama ani subadana akoi gi leiriba mathangi paragraph si pa matam dadi court na tharaiba case tu gi medito khana dare aduga reservation gi matang dadi hana one of the benches na pass tongna laikram ni madu da khut thingjan de habri na pass to haje khoi state ki nom se oi state ki nom se oi doi madu tawdabadi ni state ki nom se sanabam thoi haiba posine aduna lairiba crux of the argument kai no abo hojik si academic council gi wisdom the decision low with the yaraktaba madam di posi court yora amnina legality gi matang la aga di court supersedes the decision of the academic council haibani aduna lairiba port si the court ki process tat kadra sa loidra adagi di double bench ta koina appeal subject to appeal hairi na double bench muk chat pasu yai dana sigi port swai the never lairiba argument se aduna rule of the law hai taren ai gi motadi hoji lairi si mama gi pena daba dum laigani ST gi su pen daba dum lairi SC gi su pen daba lairi OBC gi su handar gi pen daba lairi marak sida OBC su na sa daba ST su na taba SC su na taba 50% larik tam jagi hai ba satra sing gi pen daba su lairi asi mayam si laibani na posi masi gi matter se loina mak phajana mapung phana solution tawgi haragadi rule of the law sanabam thoi hai ba masi ai mod oina tham okay rule of the law charman thoi matang ja santhom lak chini ja koi manipur dadi koi population wise yeng ba tar ga su cell tribe ki population ji wang na laibani na कोई सेंट्रल की लॉ से चनाबु मतमदा कोई सेल ट्राइब की महिरो सिंगदा हरि 7.5 एसडी यामना नेम परसेंटेज समसु ओइनी अदुगा 15% एससी की सकी बाइसु याम वांगबो मोइनी अदुगा ओबीसी की 27% सिसु अदुम खरा वांगबो माली मरबदना कोई अतोपा हैंडीकैप की अदुगा कोई स्पोर्ट्स पर्सन मैम की पीगदब रिजर्वेशन मैम लेरी मदोंदा एडजस्ट तौब याबा कोई अनौब पॉलिसी अमा सेम मथौ तान खंबिब्रा करी यंग बयान खंबि मतang सिरो centrally funded academic institute to mogi yakari yam yang badar lai hojik lai si population ratio da yang ga tawra di hojiki hai ba moi schedule caste gi khara handau moina schedule tribe ne hen logi hai bane si lai kudamon hairo Tamil Nadu hairo schedule caste ni yang wangi schedule tribe ni 1% 2% kain le lamnongi khene then tribal yang lai ba Mizoram gumba Renehu gumba Arunachal Pradesh gumba 60% ji moi schedule tribe ni loi 40% na general gi thamba masi quota se yam thamma ka su akoi academic institute gi magi sum magi status nem dharakani maram di
kari hai tare ibn si mamang rasu dum angang rasu yawi jigma raidna silong da lei si negrim sorry negrim mai lei si mapan dagi northern sing dagi lagas like tam mai bani ar mogi megalai macha na masi mapan bithoi dam ne ko lam jo koi putok pa de loina ma khoin toba aruga mapan la tam ma di moi chi khoi tam pham le je khoi loin lok sang ga dam ni hai moi argument putore ar mogi economic council gum ba mogi top kano sing sin top level kano think tank hai tare when hai koi si loina ma khoi tam thalaga di jiki negrim si thak si handara kani ana mapan dagi mi kok da ya roi hai na dum kauri ni manipuna out of 20 manipur trying to tam mi ka hariba asi mo si tok de ya de khoi di ai ding amaga darkar la ga de khoi ji mapan gi phaba mo gi dam ka su khak ti hari bani madu laga america da oxford ta chali ba cambridge chali chi phaba ji chalaga mo gi dam ta khak na tham na tam ni america ma chang tam gar jo britain ma chang tam gar ga su yaro ya na mapan da gi phaba talented oi ba student sing ko ga tamal li bane ba mo thoi na 50000 mo gi higher study ji medical ji we MBBS kum bai grace ji lorga 50000 koi gi 30000 gum bang lai hai madu thoi na kauraga india dagi japan dagi china dagi kaura thoi tamalim ne to ko moi se thak wang khlai ne ko ju akoi gi sida akoi gi swai gi mi sing loin tam jalo dum university dim thak nem na lai grani di masi gi product se koi ju ure kem ta masi dagi ai jum yeng bada sidagi MA chakraga IS phawba dagi MSc chakraga IPS phawba ji am ta yom nu mande ti thak nemi bani adurga di akhoi ngata sim akhoi ngase mungna ga tamdhalaga university thak wang khalakani habidum dei ba thalde adubu controversy sine sum wang khalaga di like tam da yaro university hang da yaro koi gi center de paisa lawraga hingi bani na center gi akasi am yenga dawni moina se da tumina sum yeng le thok yaro moi gi ISRD gi mantri la ka dawni dan magi advisor sing la ka dom ni karmai na moi the best idea la ngoni mam di moi loin khangim ni west bengal na kamai to wi west bengal na even caste system like even admai na ga to lam lam gi loin le ri ba ado moi lam lam da kai kai best system do khoi da poro adu ta na ga yeng si admai na ai wa le कोई मापान की फसा सिस्टम सिंह प्रोक्तार गति मरुइना कोई रिजर्वेशन जाम पी की तार गति मधुना कोई एकेडमिक सिस्टम द क्वालिटी से खरा हंधरकनी मर मधुना वैल्यू अमदी क्वालिटी से हैंगलन के है तार गति मसे रिजर्वेशन से खरा कक्थबा अदुगा कोई ओपन होना थम तार गति मधुना कंपटीशन के स्पिरिट से वांगलन गनी एट द सेम टाइम क्वालिटी अमदी वैल्यू दा एडिशन लाकने है बनी ऑन द नो ब्रेक तलजे के ब्रेक की मतुंग दा हाइरिबा रिजर्वेशन की इश्यूसी मतंग दा खना दो वाप मैम जरी ब्रेक याम थंजर के इंपैक्ट न्यूज़ पु मेंग ताद्रोने भी The first urban cross hatchback, Datsun Ready Go with 800cc. Sumnatagi lak anigal singni punipan piba car asigi feature singdi ground clearance 185 mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Bukto bihoro gari asi ngasi mak showroom da laktuna leire. Test drive kidamak lengsin birao Island Nissan. Near Standard Robert High Secondary School, Kamchipur, Imphal. Datsun Ready Go. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ Welcome back. Adun ibir basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Manung Hutna tanga sikhana jarbe basi Manipur University ki hojik mingchan badal riba koi reservation ke crisis asi ki matang dani adubu ngasi mak anova koi full time permanent VC ama vice chancellor ama labani na leiriba issue si athu matam da solve tarugna habgi positivity ti Manipur ki miam da leina ba hore adubu hojik leiriba issue si phat lotion basu yar dobugi mami ma tabani na ngasi VC ne hek join tor matung da pangthok ki ba koi academic meeting da koi exam mayam da reservation ki matang dare wapo am ta phondolom da basu lekre madun ta ko ti reservation ki se hojik ta ngai na ba amadi mathok ta du mali habni adu matang se da ina oza
ओजा नबकुमार लाक्सनिंग से ओजा खुगी अमेंडेड एक्ट है तारे CIE रिजर्वेशन इन एडमिशन 2012 से अमेंडेड एक्ट से अमेंडमेंट एक्ट 2012 से दा सिगी क्लोज नंबर 3 दा 1 गा 2 गा दी मोय इंसर्शन अमोइना नॉर्थ ईस्ट रीजन है बसना के नो स्पेसिफाई नॉर्थ ईस्ट दिन करिनो दगी हाइब मैम से न्यूज़ अदुगा हुजी अदुगा मखा दा खुई केनो सिदा सेक्शन 3 दा हापसलक्पा खुगी स्टेट सीट लेजब तारगदी कोई गेजेट स्टेट की गेजेट नोटिफिकेशन थोकी रिजर्वेशन चनब यानी हाबने कोई मणिपुर ददी मणिपुर MU दा है तारे मणिपुर यूनिवर्सिटी ददी कोई स्टेट से सुल लेतबनिना कोई स्टेट की नॉर्म से कमाई चनगदोइनो हाबी वाफम लाइवने दुना मखाद लाइबा कोई क्लोजिंग सिगी मतुगिना मसी टेंशनरगा मदुदा तारकपदुना नियमगदी वांगमगदी सुमाई चनबा हैना लाई करी हाबनि ओजा सय मतंग सिदे सी मतंग दा कोइन हारिसे सेक्शन 3 दा हारिसे provided that the state sits if any in a central educational institution situated in the tribal areas referred to in the 6th schedule to the constitution shall be governed by such reservation policy for the scheduled caste, scheduled tribes and the other backward classes as may be specified by notification and the official gazette by the government of the state where such institution is situated. See apply to bayade ko university da maramdi akoi the 6th schedule area da leiba sunna te tribal area su leiba nate sigi portion yam chauna laise ani state sit su leite like state akoi university da state sit leite rims kumba da state sit leitana karigumba rims kumba ade central institution sing da state sit leiraga di madu state ki reservation policy du chat kane haban ada mathang da mu haire ise aduna state sit leitrabani na state ki norm se sanaba ya adwai leibani ado sigi mathang sida amkhak leiri rasada provided further that if there are no state seats in the central educational institution like taragadi the seats reserved for the scheduled caste exceed the percentage specified in the clause 1 or the seats reserved for the scheduled tribe exceed the percentage specified in clause 2 and the seats reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes taken together exceed the sum of percentage specified under clause 1 and the 2 but such seats are sang na ithare sigi matang sidani interpretation yam khenari nasai kanaguma koi khara mana khalli bana sidai the educational institution to the state seat leitragadi reserve tawriba scheduled caste ki seat na nasai number 1 da specify tawriba 15 dagi helaba aduga 2 da 7.5 tawdu dagi helaba aduga 3 da other backward class dagi tawdu dagi helagadi ahum do tinjanaraga scheduled caste ka scheduled tribe ki masing di taba yaro aduga OBC gi masing je handani haibane ba sigi masing da OBC da ne ba so ise asi tawak matam si da ngasai gi akoi gi clause number 1 the section 3 ki clause number 1 the specify tawr 15% dagi hel de je kari na no hen to ise state ki reservation policy du na helak par taraga di habina state ki reservation policy di ne haina interpret to ba kangu ma aduga masidai sida masigi port si masi state ki reservation policy di oiroi madugi mamang da sanaramba act to da sanari ba koi central gi du oi ne haina interpretation pi ba kangu ma ani sigi interpretation si da ne koi khenable ise aduna khenable ise divided yam oire ade sigi matang da aina basi 2015 da legality ki portal amne academic wisdom ki wang bada la hojik se aduna legality ki portal amne na India ki legal ki port haira ga di high court na traga supreme court na khwai di wang ba pon aduna 2015 da akoi ki high court ki single bench na piram basi da ngasai central ki do mana close by close interpretation piri justice to na aduga masi central ki du satno hairam bane ani su bada amu makoi na amuk satba matam da ngasai ahan ba bench na madu report kai no do pi gram ni na madam moi khut thingjala ro habani aduna hojik important oi di mase academic council da akoi na masi yena bagi matam si di amarom da di subjudice oi kadoni maram di court ki leiram aduna double bench sam da satlu haibani da double bench satle satla matam si da kai dawra ge bo matam do da akoi gi manipur gi high court si da leiram mi si double bench si hana gi single bench tu gi judgment pi gi ba judge am leire ma yaw yadre double bench da matam do da leiram ba amana ST ni amana khoi gi case ni aduna mabani masu makoi case si da khoi involve tawzaroi na yadam ni na chief justice matom da ngai dana double bench ha yada dana madu faidagi hudong zaga da high court ama da posting PBU ai na supreme court da tha matam da supreme court na meghalaya gi double bench of the posting pire okay aduna hujik meghalaya gi double bench da lari ba sigi posting piri se masi gi judgment se koi hujik bo hungry ado double bench da pirak ba rai do amu akoi na pendra ga koi supreme court sat pa yai supreme court so amuk supreme court ki 3 bench na pirak ba rai do sat raga di supreme court ki highest si constitution gi oi ba pon in constitutional bench ama da fight over yai aduna post sigi fight down bam si aina sum ubu thoji academic council da yesan na raga mission khom na raga akoi gi sei interpretation pi ba si akoi na pi ba interpretation so ti nga sai anova MISRD na haire ise academic council amasung
Deans and the head ki committee na masigi interpretation piba yaroi law gi pot interpretation tawgadabani havni law court ki khutta leigare havni ai haise aduna akoina sida yenari ba mafam se academic council natre adi court ore aduna let masi court na decision pirak pado aduga natraga na MISR gi na law ministry da refer to bi rega India gi law ministry da refer to raga law minister na pirak ba interpretation do ko university na follow to bam thu hai bane masi ne ba ina ngai rule of the law hai do natraga di academic council da sum yena ba hai do na di akoina yenari ba potuna sanna ba ya ba pot ore ga di fa madudagi hen ba high court la amina double bench tabau la amina makoi gi ruling do la kan da madu academic council adopt to ba natre hai raga na hauze hauze akoi academic council gi meeting gi regulation gi matung ina posi visitor da refer to ramni na visitor na law ministry gi suggestion lauraga visitor na pirak ba poto si sano hai ba do university na sanabam thoi masine ina rule of the law hai rise aduna masigi hoji hoji se koi visitor hai ba tare koi president gi advice laktri hai tare lakta na koi tari kunmari da gi kunapron phau se admission tawni hen open hangdokre asi hoji lakta si matang da ne ba yena ri ba lai hena irang thokpui maram oiduri bra kari gumba masine aduni irang thokpui center gi center si natraga state gi center si harak taragati harakadi adu ragadi hoji yamna problem oira kadi ming ji chanjale khar salamani soida nan ning ka ba da thokra laiba ko ko do ngarang ba da chalen kalo adu ragadi kari gumba visitor na pire ibaduna koi central gi nom noina hari do chum me na pira gadi okay adu natragadi madugi against the visitor na ma state ki sano haragadi mingjan gi bas hata no tohon gadra tohon loidra haibu gi pota ngasai gi lairi ba complicated oiba issue si da another dimension amma mo hapsa lagtana more complex oide haibu ya complicated oiba yari asi gi pota center gi jasum chano hai targadi center gi reservation gi nom si da mingjan ba hograbni na thoidok pa awab le ro state ki chano wan har targadi he na complication focus oine complex ya adu waja hoji akoi vc sulai uja santom lak sagi vc proper amala abni na kitang mayam se ngasi even scheduled tribe ki kogi ihau phau bo khara nimdagi bagi mami tari ngarang bo yam kanna irang to mi ado swai matang sida kogi manipur gi any case la bota kogi sumaina reservation gi case po ero natraga kogi ngamkhai gi case po ero ail gi issue po ero every manipur gi issue la pum matam da kogi decision making gi area se la pum matam da koina kogi internal decision se da amana mo bu kana believe to no da thazana da ba mapan da gi amma changaga madugi wayan bisa to rag dekho yadabagi mami ma tarisi kari happening masi mak ne na lobby ka dori pra kari happening ja san lag Manipur se abnormal creator koi Manipur dai hogdok pa jugo cha da base atopa state na yam tam bajani aduna hauji akhoi two warring groups sida direct mo da appeal tawning or mo da haning isi ni se sung khanaraga sim muthalage era chhatra lising above 10,000 kyang le ngone ni 3,000 sigi career se lorama muthalage era no gi brain do kari no da kari na kamai tor kari humma ga puri bano no ni law phamo aru kitang relax do nang su khara relax do nang su khara relax torga two line two parallel line se sun unaroi adu kitama kitang kap toro adu unaga dorim ni aru moi ni sum unarga Manipur akhoi kaisu immediate benefit university dagi phangado fi laitaba mi yamam su lai bani moni sum khanraga nongoi khabar sidam pai da headache de kari university angang yam du khallu bada isagi natra phogda ba ar moi da khona direct appeal ta godar mi adu masi kana tawni masi pi bu sungamba lau sungamba mi amna hai tare okay aduna tana sum pangang angnab di aroi moi center dagi lakadam central funded university ni na moi mi la phanggodam ni phajana wari chano kitang di relax to tribal dagi su relax to schedule caste dagi su to general dagi su to adu aragadi koi meeting point am laigani aduna tana sum khana dana laga Manipur mangaga kana mangi mo su like tam phangoi am su phangoi mo su mapan talaga aseng bagi haragadi university da lai mem che koi gi khara academically yamna su haba dan adu maksoi oida gumba dan paisai phim ju khara phatta gumba Delhi da Bangalore da Tamil Nadu satpa su khara ngam da ba awaba mi gumma ayamana ngatani awaba phunarga mangi si Manipur ni adu noi kitang relax to aru meeting point am phangno hono masi under the strict supervision of central agency mogi ISRG ministry digi team do laga aduga unhalaga amtang adu natri kadi yaro hakte okay center ki intervention natra kadi yaro habni matang gut ne ina hajer koi Manipur ki any issue la matam da koi internally state ki oina
hoi amaga yanaba points meeting points sumkhang phangba ngamde state ki natraga center ki mating yaudragati natraga mapan gi intervention ama yaudragati state ki solution phawba state masamangna resolve tobang ngamde habani aduga hoi gi Manipur University ki reservation ki crisis issue yam chawba classic example am oiri isana isagi decision lo bangam jadabagi on the non ngasi onadi manu hungi tharmse batang chad losin jarge ngasi ki tharmse da oja NABAKUMAR amadi oja santam leng birik tan tharmse bu mapung phan bagi damak to oja ani bu amuk han thaga chapondok cheri appreciate you join masini ngasi ki manu hungi tharm ngasi ki edition se karam to bi bagi khoda khan bir pa agani khoi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi gi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pa agani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Kurumjari.